Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asiruz zikra hazimil lazzati. Sadakallahu ladim wa sadaka rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasabarang simata ipanan nunganna tanra syukur katanane apapun simatata oripong Allah Subhanahu wa taala nasabari na tuntun imater ilalanna atutung linotaye gangkanna todi makina kunro ilalanna diterima japuna upanna na decing mananaladaki ulai malannaladaki palabai la yu'minu adukum dena suku tapana taside umasal ayyakuna awau tabang bimaji tabihi ikones sangidece napahangi napudece napalababawangi utamanya kaki si pulu-pulu ye untuk si paringarah kuilalanna kurangi wazakir fa inna zikra ya tanfa'ul mu'mini yaitu si paringarangi manasaki gunana di sisi ini itu matapai lori pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi napanasan ni pong Allah taala makiguna. Jadi kono makiguna menurut agamata ni palabawan itu termasuk matapan ni tapi dia pun nasuku tepat. Narima konan angkata bawa si puluh-puluh niye termasuk ni ilolongan papiricin po Allah Subhanahu wa taala. Depi gaga iro irampe yang iro ay mungkin dia naga malindu resiseta tapi angkata malada natanga po Allah Subhanahu wa taala gangkana tau matumali di agama na paturun po Allah Subhanahu wa taala. Aga kegunaan si peringarangan nomor sidi nasabatannya ki malaikat taneto ki nabi ikutak ko ang kamu pamarisu itas salay mungkin pede lo wani. Yang kedua tu 5 bela itu ibaldisi boleh paraganda. Nomor 3 tu 5 cajiwi ilolongan irono po Allah Subhanahu wa taala menjadi masalah. Sabak mo pekko kanjana sempajata digagawat tu talilu suku sempajat sunnata sekat ta umarata iya na de tarolongan irono po Allah Subhanahu wa taala tatai pasiriking dosa si bawa amalai suruh. Tapi yo ko nolongan irono po Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Dia itu ni pasilolongan. Iza habballahu abadan la yadurru zambu dia kelolongan niru na pong Allah Subhanahu wa taala. Dia ni pasilolongan dosa ta si bawa amalat tas surimun tapi dia nagampang ilolongan. Nomor sidi komelo kilolongan ngiro ajak na pajay kapisali. Ajak na pajay rana-rana atutu gata. Siya gani jiro umru tapi kutiba tita pakai muda. Kira-kira siya gapi kutiba tita mengatai.
Jadi dena na silolo na iro atutong linota. Yang kedua, untuk lolongan ni serekomengi to di makasing ya bujuna katata ipiga-piga baca Quran. Jadi kudina paja tu lingar radina paja tu rimen kadinga makada tapi piga baca Quran ta syaku makan jatuh kan dia betul baca-baca Quran. Isi tahu makpiratu si makara tapi piga baca Quran. Sebair roti kadang makboko, kadang asampo bahkan kadang lepat. Na gaga dosa na pasilinar. Atan na pong Allah Ta'ala kutulian kay tapai na. Digaga. Jadi itu nang kata mapangkau kat dosa ya kulina sampo tapak na masuci itu. Digaga dosa na pagod tapai itu. Sebab mitawi. Jadi panna nang kasalamat maka kanja salana wading iceng-icengan ritapa taliwa wah lapai ya serikom mangi nato di makanja tapa na ya tahu dari Allah Ta'ala kami dua mitu bapas sal nomor sidi sikrunota ajak lalu talupai amatin jadi ke kue hadir di sekarida ketua riwing aja nih julu nariwit tagasur. Nomor 2 watil Quran. Ya koto dimakannya ni paringarang lauri amatengange. Natuli baca-baca dan napong Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yusabbitullahu alladina amanu bil qouli sabbit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kung Allah Ta'ala natupujiki kung Allah Ta'ala tuntungi matarugang kana nadapi si diwattu nadelet tanah mangulur sisina aga na podang malaikat yakrahul mautah mitau ko tumati tapi belono wa anakrahu dena pasiruntu ko kung Allah Ta'ala pada malada ina kita masa atau iya nai pada malat daya kuraga ilalan na tutu kadinota. Riwat tude na pa natulisu mancaji tanah. Na sabaya itu distongan na tanah mijiti panyawa. Makanya pertama-tama kumati itu teh tapatane saparang kunrimun lemah. Sini nama sabian kadere tanaporo mana pong Allah Subhanahu wa taala. Si mata na cino-cinoan kita sa pamasin na ni akamasina. Nato salama di surikan po tungat-tungat ta. Na saba iya lino lipal-lipangan. Makanya kung bicara ki masalah pengajian. Innal malaikata lada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak ni tohali bil ilmi ini gini kita untuk lima Cina ya sudah meringkalingan nama mani Indonesia ngero miluhi pudangi itu leng ketu malaikat dapat milau dong di Allah Ta'ala itu agak kurang kuat tapak ganakan ni tak dampengi atas sarana tetari malam pusini nama-nama di sini gangkana nasabar ni rolong riwan po Allah. Jadi ya tu kong kata melo pengajian na itay makare ya numo pali na de pernah suku tepat. Ya. Kan biasa tu kuma pengajian kita nak kadai lokal ni. Pania polis ali made de pernah runtu makara nomor 2 mi tu na podah tahu. Nomor si diwi angkata tudah matu maling irampi-rampingan adan na pong Allah Subhanahu wa taala. Adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuni mon pahagan na kamay. Ya. Untuk pak biasa ya lita. Al khairu adatun. Ia dicingi pak biasa pahaliwi. Gangkanay sama. Bisa kak boleh mengikuti pengajian tanaya macerama.
saliwang mupi masigi pagkangkan ite dosa kada cobaan na wisagihan macarama di ulo kebanyakan dia baru ya moro inilah rahasianya agama ya padahal pada ipahan ya ko anu de gaga waselit na ko ipo ada ulawang mamakui salay manana kada ka moro ka pangi macarama madarito na po tema korpa makanya haya makani bicara mai tapi masui tahu ada kada coba wis sangimirong ke macarama deulo dia gabar yang kali tu siapa baru mau malangnya de to nule perisi inilah masalahnya sini nama sabeng kedere pada masa kuricu pura mato loro tairu ya kalau singkam matasya magina kaya to bitasya di kibila kutuna kadade pasa makare yo kumati ka baja sengadi roto bimatasya sini nama sabeng kedere untuk itulah kadang-kadang kafabil multiwai memadai amatingan kurle ni pakai amatingan sebagai pengajar seseta insyaallah kan itu ya kude panamakannya tasat di gara-gara pidato mi carama mi pak kita ta paring kalingata takuragaiwi ta pancaji amatingan pengajar sisi teman apa iya kong katau de panule pancaji amatingan pengajar sesena itu panasuku depan ternyata madarimo pangka Pak bisa ka kalau kak macarama tasya Allah kayu tesi pulungi maka ite pa ustaz si pulungi si pulu tekorio boleh di no matar jema-jemali no matar cerita sementara kita matasya dia tuh nama jahat tapi dia nama kanjak di Cina akhirnya napangaruhi dia mencerita sinin na cara mana mapamulai lo to matenge jama-jamali no mencerita dia na marigaga tapi angka marigagana iya ko matenge pakai pangajari leta aga pangajana to mate iya kui tanga-tanga itu mati makanya sunakan itu tolong kau kata panan nyidi aga na pulangi tamalasu. Isinin nama tamita yinga. Ya tu sirit na sumita muka tu joka. Tudang. Ia makukue aga mi tanga nak madicik-cik. Pacampuran nak tumu tanga asewe. Tapi di temulana tangan marici-cici i anakku alai pengajari sisina aja butak kalupa sika koitan ya ko yakkai to beteloi cemme akan purangi isininah mata mitayinga iwatuku magala ditutu ni cemika watuku mi anak-anak pas suku-suku ni batemu pacing ya sudah itu nama pacilan rodi ku kotana iku para pacing kana sebab rupa tahu man itu makukwe iya tahu tu gantungan ini kakak samungika pacing ka isinin nama temiteyenga dia pagamulik pada piri hati sebagai pengajari amat denganku. Ia ko yakkai tau mateye pura icam melo pawalunga agana podang si. Kafabil mauti waiza mamadai amat denganku. Nasabari na pedi liwat tapak mu liwat tau mu pedi makanjak batimu makasiulon ko Allah Taala. Mu pedi tu.
Tita mo tu sirek naso. Dito na mega pakekku tapi mak dipulpeng lengu pakai lau butinge. Lengu pakai lau pasai. Lengu pakai lau joka-joka. Lengu pakai lau ripalawangan. Tangan nak maricik decing. Manengka manaha. Kaci mi ibu kurengan. Untuk disuri amal mubarsah. Tarumanan ni itu. Ya kau pura iwalung kadimuni bahwa nak mesija. Palatuk nak mesija. Aja na masih nyawamu mita kak na ko mingerang ibulaku. Aja na masih nyawamu mita kak ko mingerang ujang-ujangku. Aja na masih nyawamu mita kak ko mingerang isini nak karisu. Latu ikalabong ipasuro. Sumpuloloku sijisalak. Ditutu nama kanjalat da bolaku tapi masagena itahan wakarisu. Meka jokang kamato utu laula. Ya. Kubolaku. Rosbamotu andiliu kasoro umpat. Angkalo malapang kulut angkalo malibu waktu nampi. Ya kumapangga ka maki pasal. Ia ko mencekik kat masal. Tai tari sili sursalang. Mahkumi. Campuran. Ipasuruh kari kalau memakai cika. Ia tu orang kangului. Ia tu waktu lamping. Ia tu waktu. Temualah pagapang aja. Tanah puru ajak mengkamati pahlawangan. Nah sebab ia mati pahlawangan yang bertentu. Nah janji kipong Allah Ta'ala yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ya kumati tawre mapamurani. Iwiri pamasin ni akamasin sebab asan-asanang. Ya di inalacai susah dengan syarat ajak lalu kita mati pahlawan. Kaya sama mati pahlawan iya deh nama kanjak peringaran na mati. Mukuki watak tanah mati kuki gerak kuki lalandrulata. Yang penting makanjak peringaran atau mati insyaallah. Dia itu nanti mati pahlawan. Namo to okko kasaro pitulanti ya nadi nama kanjak peringaran atau mati. Ya naruyasan mati pahlawan. Untuk lolongan nih. Mati tunga-tungang dia na tu mati pahlawan. As-salatu miftahu kulli. Sempajangi Pak Goncina. Dicingi termasuk Pak Goncina. Dicina ilalana amatingan. Husnul khotimah. Makanya ipahat tunga-tungang. Isakna sempajangi. Aga isakna sempajangi. Salatul zikri. Isakna sempajangi. Paringar ramadici. Makanya ya kupas sempajang mati. Makanya tuh paringar ramadici. Ya di panang korun tu di sebilang segan ikan atau kuyawan ingat. Di panang korun tu pas sempajang. Dia makanya mati. Menurut pakitaku. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditu parang kaurun tu tau dina sempaja hari kita tau dina makanya sempajana makanya amat dengan di parang kaurun. Ya. Makanya ilalan na tutu galino taye. Carana siama ama ki masumpulul. Siama ama ki mabadibula. Siama ama ki masih salah. Termasuk sarsidih ya dingin sabari na makanja.
Yang kedua tu dianrang-rangan ni tahu na puriu pun Allah Subhanahu wa taala. Itu ni orang isi baci tahu di na puriu pun Allah taala pi anrang-rangan. Si dicontoh ke kampo pulun di ceramah terus suka lokor ceramah. Agana purang apa ni tiawe nabi cika. Lalu sapa iro tulik bangi pura kurdaku. Kegila iro tulik bangi pura kue. Makanya yang kanina kada kita rungkui Pak Ustaz. Kedua ni pertama pawuni iya mundiri sakada mati kemaga. Wah. Allah, mana lepak nak kada lepak tu. Aga pasabaran nak kada pergaulan. Kakanya pasal sisan na lajak bak di sisa. Silap. Mudi mas sempajang kabat itu di petan makan di sempajang tapi irite kalau. Makanya perintah agama ta ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'ashadiqin. Itu di anrang-rangan je tau mitai sunalangi. Ya. Contoh kedua ke sahabatku Pak. Maka ka angka je keriba. Kaya biasa rajin masam pajak birjama. Ibi gari akan mendari Pak Bak dia gagi itu Pak. Kada iya memang. Tapi na cerita tayo makada di na jena kanirun tu sahabat nak kada mawajib masam pajangi paja itu. Itu lah. Maka dia dah paham kata. Beku ya sana kada. Aga je tu lo masam paja. Dia na tu liluat tu tilo mak berjama. Pede mapari atu-atu nginampi sikit lah sa paja isisan. Inilah. Kode dia paham tu Pak. Kode panirun tu disangi apa si mate karena Allah Ta'ala. Berarti rosam pajanna melo mi madece kulinona. Padahal anak-anak mupi ni paringarang wala tahinu. Ya kuma pariko. Atu linum makare semuk kono parcidim dalim. Kung Allah Ta'ala memang mipatan tu dalim. Aja mulai Maria weh. Aja tu minta mapat dilat dari alim. Walaupun kodino ya. Ya konampi kolasa aja mong paturno. Yang penting makuraga ko. Illa udokuri pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja paratu ipat di upan na di aja lalu ni paratu upan na susah. Ko puli saliwang aja mo palaba iyo ko puli lalang aku ragay na sabak si paasa barakan. Di gaga mawata ko pong Allah Ta'ala milurang magampang. Aja to tasapa gampang ko pong Allah Ta'ala milurang mawatang. Kunci na. Ya. Wa antamul Allahna in kuntum mu'minin. Ya ko makanja mi bate mo po ipasuran po Allah Ta'ala. Malata ko manini matika. Nini ripapisakan po Allah Ta'ala. Malungi-lungi ko na pataraka ko po Allah Ta'ala. Matan ripit makasip balik buahnya. Di na to kasya si bawang. Di na to malas sa bawang. Ang kamana pi akatan po Allah Ta'ala. Sebagai ujian. Makanya sa kumigay waramparang. Tapi idapi ni kapesa ali makada kasih sikap kumati. Makanya sa kotima di sini idapi na gapahan makada takut mati kama ka anak pakabalasa. Ya. Makanya sa kumalampi lagi. Tapi mak baraka mo ka atutu ngalimuta. Di na magampang, di na mawatang agamay. Ya ko tapahami amulangan na tapahannya. Nah, sini nama sabing kadere. Justru papahangi makaraka. Maka belat aku tu. Berarti selama ye. Lengi akatamu makasih Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencipi-cipi midalikmu. Nampi itu kulasa. Kadang-kadang nasang gaji ni beli manita itu.
Coba na kapit-pitir na taro ni malasa ko masaganami at utungan nino ang kayiwang. Oh, di na pahangeli na tamilo ikidupun. Itulah rahasianya hidup. Biar dia tapahang ya tutungan nino masusaki kumeluki mati. Tanna puru mana pun Allah Subhanahu wa taala. Si mata na tuntung ilalan na tutung lino taye. Yang karena isas. Mak lupa-lupang iruntu. Mak lupa-lupang irasakan. Tapi insyaAllah. Memang ipah. Ad-dunya ma'lunatun. Ia tu lino pa'un robar masalah memang. Ujian memang mi. Ma'lunun ma'piha. Ya kotia ki uji poler pun Allah Ta'ala. Mati ni jolo. Cina. Ya kuelota melo tapatongan. Mati ni jolo. Ya buku meki menyamang ya di dalam cek susah. InsyaAllah mati ni jolo. Dengan syarat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja lalu tamati. Odi nutu salat tu sebab dina na jaji tu di sumat pedicing aga pura ibu itu menitu mati yusir untuk dengan syarat tumpang yang itu pesan atau pandita apa ya kode boleh pegai sahabatmu kurangi balimu. Yukude na muli pasang kasangke beti makasuen tundru ini tu bae makanjak pa kumat tundru ki makasuen na sawak magalak mopi na tutumbak mataru ya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin na puji pun Allah Ta'ala tau tumbak tungat-tungannya yang kana nulle ni pera aga purna tubakan ilaran na atas salam. Sini nama sabi untuk itulah kesimpulan na mumpun na pindrang mopi pangallahu subhanahu wa ta'ala sunga. Ya. Para dikiga kami sengkarki pak gangkana ya akasya kada na puat tema kadai. Mata pawariala ni jewi ta pak ustaz tapai. Aja na takara mata pawariala ya na malulungu pak jewa ta pawariala kasi. Agami kalibi haku puji itu ya takpa. Ala takpa na gata lai puji. Mahku paro je ilalan na pahangi agami. Lenya niya rupo-rupo ilalan natita. Apa ya kode dah koro. Iri tay magaratak wat dingi galisa. Iri tay megagana de di wat dingi masumpa. Tapi ya ko melo ki masagena. Ilalan natutung lino tay masagena pinadita. Toto wiri warakang akuraga mani bawang tatarime si bawang madicin. Dene tarima bawang makuraga si bawang madicin. Kuya na ron napatan tu pong Allah Ta'ala. Tarima ni si bawang madicin. Salaman itu. Makanya yero agama dua pak deda melo silah pesan itu. Asi sumpungan ngelori parata. Rupa tahu hablum minanas. Wahab belum minang. Coba asyik supungan lor punga upan na si dimi kepang itu gagah. Dia nama kanjak. Mo ustaz ki, mo aga ki, mo kiai ki. Upan na megalat da balita. Dia nama makari punga Ta'ala di panama kanjak itu. Makotoro, ya kong katau maka basa, maka kanjak si supungan na roy para na rupa tahu. Makanya ika pasingaran tapi ya dia makanya pakai suet kalau di Allah Ta'ala kepato payat. Makanya tu lima tato ngapa itu dua itu. Engkau tahu makanya sempajana cuma perdi temo di melon sejuka itu. Ya kolai buting dan ketahuan nasa kurumolo ikon jaluka ji unrot tahu. Dijit nah kok agama. Semua kadang pada ki tanami ibantu ipan cita ipakai nyawa sininna si puasang yapune kodino
gang kamana mir waktu dia nak galak gana pasupan nak galak maka dia orang parata pacapurna tu bursu. Inilah agama. Sini nama sabing kiri iya nak katanya sari komangi ajak napaja tu maring kalinya. Al alimu aminullah fil ard. Naya tahu makasih pahan napas sabar pakitanna paring kalinganna apa tironna pong Allah Subhanahu wa taala. Tahu ya teteri pulih di pong Allah taala. Tahu salama lalanduran. Tahu salama. Bukannya lana kurangi kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Dina pada. Tahu tu lima gurih nasabari na pahan. Tahu tari maring kadingay na pakigunay. Si bawah tahu mapat tu tampangnya. Riwang kana di na pakigunay akanan. Sini nama sabing kadere. Isuka pe manangi ko masalah makaryero anak itu ribang yero. Waktu tanangnya, nah kali itu Pak Ustaz hitungan-hitungan nah 10 7 napa itu nana itu. Ya kumelu je tapi lepai pergaulan gangkana luar biasa kesih. Tanah puro mana itu untuk pe mapore ko ngalata tapi iwatuna lepai Pak Ustaz watuna pura paunu toliala sara pikui carana nama dia cipi mengian anak sebab termasuk aset. Dia juga agak meremusak di buku-buku yang kalinya ikut bang. Ya. Terbayangkan apa seperti. Jadi mak dia laju pandang. Ay, ya moro pergaulan. Nagat si rantai na tawir untuk ke polisi. Ini tania ilmu nundri, tania perisang magai. Gang kami uluna. Denang kanalat tu pailalag gangkan nagampala dan nanti pengat. Makanya Pak, ya kau kata madece alhamdulillah. Tapi agak kita bicara ini lihat saja nanti. Madicitu ngamu galat tu pacam. Dicip pagayano. Alhamdulillah. Kanjak pagayano alhamdulillah. Lebih panak na yano alhamdulillah. Tapi lihat saja nanti. Ay. Mako sinapuloy po nga Allah Ta'ala ini itu makanan. Dito na ka natuntong po nga Allah Ta'ala tanan tu pagpangkaw kang sabarin din. Maasaba kami hasanatin famin Allah sinin na dicing kumanin po nga Allah Ta'ala. Wa maasaba kami sayatin famin nafsi ko na sabarin masus sa masumpa lapak miya duwe sipa sipa asa barakat na niya asukuru ka iyay iramu tapae nang 70 pa ternyata kesimpulannya 2 mi ipake ku sipata padece mi tepata al imanu nisfan wanisfu fi sukri wanisfu fi sabr si di podere asa barakangnya boleh si di podere syukur kange panna itu mi lepai 2 sipa walaupun tanya ki nabi tanya tu ki malaika insyaallah talulungan ni tuman nanung tanabali amatinya. Mungkin ia nakapang ada das peringan rama para ubantukan karena puru mana napa barakai pong Allah Subhanahu wa taala yang karena insyaallah menjadi pada daga ilan. Karena puru mana angkata ada pura taye napa barakai pong Allah Subhanahu wa taala. Karena puru mana napa kapelang para bato pun menjadi adam persisi tamanang sebagai tau melori disi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.